C'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez à Mieti, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chienne par excellence. Jamido. C'est pour toi de Lazare.
Levanta a tua mão. Fala em nome de Jesus. Nesta ocasião que me foi dada. Esta nova oportunidade. Eu agradeço a Cláudio. Nesta família. Que amarrou. Que impede. Já destruiu. Sai do lar. Levanta a mão direita para cima. Bernardo, a vida e a morte estão no poder da sua língua. Essa mulher fez oração, subiu até no monte. Ela percebeu a oração de alguns minutos. E mudou a vida dela também. Saiu de meretriz, mas entrou na aliança do Senhor Jesus Cristo. Muita gente está na Bíblia como a Raba, a prostituta, a meretriz. Uma meretriz traz certas mortes que não tem cabimento, traz doenças. Entraram através do homem. Entraste através do homem. Levaste tudo que poderias levar. Mas em nome de Jesus, eu, André Garcia Cláudio, vim assinar nova aliança. Pode receber Jesus. Pode pela minha família. Nova aliança. De boa saúde. De vida. De riqueza. De casamento. De paz. De prosperidade. Toca na família, de Deus. toca na família, Entra na família. A partir de hoje, ninguém vai morrer. Casamento vai trabalho Deus está no engajamento daqueles que levantam a mão direita. E Jesus, nesta noite, vem tratar a nova aliança. Nota-me. Mude a história através de ti. Só nesta noite, um novo vento que comece. O Espírito que subiram devem te obedecer. Os seus sejam o seu benefício. Eu quero orar. Mas o Senhor está a me dizer. A oração da aliança não será ser um vento ou perfume. Você tem que ativar. Alguém aceita derramar o seu perfume?
Tem dois perfumes que vamos derramar. Vou levantar o altar de adoração. Muitos vão ser curados, libertados enquanto eu canto. Amém. Outro perfume, o homem tem que fazer sacrifício. Não tem aqui, me fez subir aqui no coração. Deus me fez subir. O que você quer receber deve te provocar. A operação não vai acontecer se não provocar. Porque chegou o tempo. Deus não aguenta. Mas vinha isso, Deus. Ele defendeu a morte do seu irmão. O perfume ativou. Amém. Glória a Deus. Precisamos daquele, a pessoa que vai crer aceitar. Dizer assim, olha. Só tem 12 envelopes simbólicos. Quem pode fazer? Vai dizer, vou dar sacrifício de 50 mil quantos. Tem aqui. Vou começar aqui. Você quer ativar uma coisa? Você procura a porta de viagem. Venha fazer esta aliança aqui. Eu tenho dinheiro de viagens. Meu Deus fará para ti. Quem pode fazer? Vem pegar o envelope aqui em frente. Venha tratar a aliança com Deus. 50 mil coisas. Que meu Deus possa ser teu Deus. Quem mais pode vir fazer? Quem mais? Eu quero que você provoque a Deus. Quando é que vão se trazer? Vamos desenvolver comigo. Tudo que horas? 9 horas e 30 minutos. Está ativando. Aliança ministerial. Cobra isso. Amém. Queima. Pela das minhas mãos. Estás a levar para a sua casa. Tem uma coisa que Deus fará. Venha. Venha fazer esse sacrifício. O Deus só tinha apenas garantia dinheiro da vida. $100. Em oração. E o servo Deus cobrou $100. E se $100 esta mulher será conhecida no mundo. Entreguei com lágrimas. Mas Deus me exaltou. Não precisa demorar muito. Tu podes vir fazer. Ele se distinguir. Outras coisas Deus vinha falar para mim. Deus seu filho. Mas no outro vinha cobrar uma pomba. Outro cobrava só pão. Cozinha um bolo para mim. Para a aliança da riqueza. Para entrar na sua vida. Venha pegar 20 mil. Venha. 20 mil de dólar. Venha, 20 mil, venha pegar. Venha tirar. Venha tratar uma nova aliança. Não faça demorar muito aqui. Porque Deus quer se manifestar. Deus não pedir o seu dinheiro. É aquilo que Ele tem te dado para guardar. Para você poder tratar a aliança. Não fica sentado, eu estou de pé há muito tempo. Aleluia. Amém. Deus vai te abençoar. Venha. Corra. Que meu Deus possa ser seu Deus. 20 mil coisas. Por que estás a apertar o coração? O Senhor diz: tens possibilidade de o fazeres. Tem duas pessoas. E o Senhor me fez, já me mostrou. Vem buscar em 10 mil. Vem tratar a aliança.
10 mil kwanzas, venha. Que Deus te abençoe, venha. Esta oração não seja gratuita. Oração de perfume. Também que nem sequer preparamos. Ele disse, faça isso. Deus disse, faça isso. Deus disse, faça isto. Venha. Se meus envelopes acabarem, vai só te tocar na minha mão. Obrigado. Venha com isto. Faça isto. Faça isto. Oração de perfume. Cobra isto. Amém. É necessário isto. Está aí, 10 mil kwanzas. 10 mil kwanzas. Amém. Vou fazer oração. O Senhor disse, aquele assunto que você tem, aquele caso, derrama seu perfume. És capaz de fazer. 5 mil vem tocar na mão. Que meu Deus seja seu Deus. Que meu Deus seja seu. Este envelope espiritual. Estou depositado em ti. Esta mão que é abençoada. E também Deus te abençoe. Esta mão cortava laranjas. Agora também salta presidentes. Estou te conectando com a mesma graça. Que a minha graça desça sobre você. Não considera como sempre acontece. Essa não sou eu. Prova o Deus da mãe. Prova. E saiu da minha boca. Terá impacto. Está aí a mão da mãe. Aproxima e toca. Aproxima. Só dizer-te. Seja que você tem minha alma, vai desaparecer. Exérnia vai desaparecer. Conhece, meu Deus. Senhor. Aliança. Mudou de vida. Combata por ti também. Te faça vencer. Esta aliança. Te faça vencer. Te faça vencer. Faça te vencer. Faça te vencer. Faça te vencer. Pensei que você ia dizer amém. Pensei que ia dizer amém. Aleluia. Verdade, Deus fala algo na sua vida. Faça isso. Faça rápido. Isso aqui não é quantidade, mas é a qualidade. O que vem do coração. Você deu de uma vez. Deus te conecte com a minha graça. E você procura que Deus cumpra. Te torne como senhorio da sua família. Amém. Domingo. Não falte fazer a oferta da aliança. Amém. Tudo que Deus te der, faça-o. Seja perfume. Seja uma aproximação. Quando voltares de casa, algo vai subir no teu coração. Amém. E Deus fala, faça. Faz. Será obediência. E Deus vai liberar a vontade, a petição do seu coração. E meu Deus, te der aquilo que você trouxe. Que Deus atenda a sua oração. Deleita-te com o Senhor. E Ele dará aquilo que o seu coração desejar. Amém. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Amém. Alguém está junto aqui comigo? Está junto comigo? Coloca-se de onde te encontras. Yeah.
Chegou o tempo daquilo que tiraram voltar. A estrela que foi desativada para ser ativado. Aleluia. Amém. Abra o céu. Jesus abra o céu. Vamos começar a chover. Levanta suas mãos E é assim. vento que vai sofrer. Tem um vento que vai soprar. Deus Deus vai tocar vidas. Glória a Jesus. Eu sei como o Senhor opera. Deixa ele na cama. Debaixo de cama. Vai me servir agora. Vão se ocupar da sua vida. Jesus. Fazer se levantar. Deus estava na sua obra. Deus está em casa.
E Senhor Jesus, me abre os céus. Come on. Abre os céus. Quiconque invoque le nom de Jésus Todo aquele que invoca o nome do Senhor sera Jesus sauvé. será salvo. Todo esse povo na terra. Senhor Jesus, me abre os céus. Ele não pensava por cima daí. Eu quero que você me dê a tua fé. Ele não vai assistir essa. Algo novo vai acontecer. Otica na Bíblia. Você fica com as marcas. Então, mamãe é cá. Quando a mãe passou, Nos ama visitar. Deus me visitou. Dia 17 na fora. Eu exerci a minha fé. Volta na colo desse. Mas, Senhor Como Jesus, ele era na lua. abre os céus. Vamos lá, vamos lá, Deus! Senhor Jesus, abre os céus. 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 Ele lá. Ele está aí. Ele lá. Ele está aí. Ele lá. Ele está aí. Tira a vitória. Ele está aí. Tira a vitória. Tira a vitória. Convidou. Tira a vitória. Convidaste. Tira a vitória. Convidaste. Tira a vitória. Deus sempre convidou. Deus chamou. Olha. Deus daqueles que não tem a posição. A receba. A receba. A receba.
posicionar. Onde você perde a posição do seu nome. Que fecharam portas. Nesta noite deixa eu abrir. Abro. Vamos fazer para uma nova história. Vai. Vai, Deus, Senhor. És o Deus da minha aliança. Tu és o Deus desta casa, Senhor. É onde é que o Senhor demonstra a sua mão. Confirme nesta nova aliança. Confirme uma nova aliança. Todo aquele que entrou aqui não volte do jeito que entrou aqui. Toda marca que colocaram no seu rosto que traz perdas, que traz sempre a descida para baixo, é apagada em nome de Jesus. Jesus. Eu vi pessoas serem lançadas a talas, pisar nas pernas inflamadas, mas debaixo desta aliança eu derramo a êxito, derramo avanço, derramo exaltação, tudo que vai glória. Deus vai dizer em nome de Jesus. Você não ficará secado. Procura 1.000, 2.000, 500 kwanza. Pega, procura. 2.000 kwanza, 500 kwanza. Está se falando. Moisés para fazer um milagre. Mergulha é céu. Cada um segura. Tu seguras o que é teu também. Você segura. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Senhor, se o teu próximo não tem, você chama a tua oração. E meu Deus, seja o teu Deus. Segura os valores nas suas mãos. E dá também. Torna-se parte dele. Vou te dar um mudar de vida. Você não segurou por quê? Não tem. Receba. Não falte mais dinheiro. Fala nesta noite. Eu vim tratar aliança. Vou mudar de vida. E Deus, fala bem. Kwanza que eu segurei é ponto de contato. A partir de hoje, eu, André Garcia Cláudio, entrei na aliança do êxito de mudar de vida. Tudo que eu pegar nas minhas mãos e tem a ver com dinheiro terá êxito. Toda aliança que combate as finanças nas minhas mãos, a Bíblia diz: Deus vai ordenar na bênção que me siga. A partir de hoje, você dinheiro me siga. Dólar, euro, livre sterling. Você que é do mundo, ouça a minha voz. Onde estás? Depois desta aliança, chama-te. Venha. Oração que eu faço por ti. Eu fiz o tempo que eu andava bem em Kinshasa. Estava passando bem de um carrucho. Estou andando a pé. Amanhã vou trocar.
Sabe como sair do 11 e do mandato, ordena, me siga. Os carros me seguem. Amém. Conforme me seguiram. Então, o professor me chamou, comprou carro para mim. Não lhe conheço a pessoa. Você vai viver em casa que você não construiu. Profetiza, você não vai morar em casa que você construiu. Aí como está os filhos? Você fez ser dinheiro do passaporte? Dinheiro do visto? Na embaixada, vai ser quanto? Nada. Você tem outras pessoas. Deus te faz entrar na aliança. E vocês quando outro transpiram, Deus vai transpirar no seu lugar. Amém. Vamos estar andando. Tudo anda à sua frente. Onde estiveres, a bênção para te seguir. Deposita. Comprar gasosa. Você quer gasosa aqui. Aleluia. Amém. Para dançar. Você faz gesto simpático. Amém. Amém. Quantos temos também aqui?
Os ingressos. Pardon. Os ingressos. 3,000 kwanza sasa. 3.000 kwanzas em comer. Pastor. Não, zero dimanche. Vou te esperar domingo. Déjà, posé une invitation donnée à l'autre. Eu deixo convite de amanhã. Amen. E honra. E acústico. E acústico. Mas toda a sonhei. É convite de honra. Bien a vida no Tá? Coisa de Esse é VIP, 10.000 kwanza. Coisa 3,000. Esse aqui é 3.000 kwanza. Amém. Amém. Se não tá uma mais ouvindo. A mãe está dançando. Você está se simpático. Amém. Nani gozará demais. Quem estará conosco lá no Cine África do Bíblia? Nada gozará Cine África demais. Quem vai estar no Cine África? Nada gozará concerto. Quem vai vir no concerto? O coisa ate. Não mente. Cada nego toma ele vou usar na minha pessoa boa. Ele mandou escrever Deus que dê dinheiro. Também pode comprar para os outros. Também não é mal. Tem aqueles filhos fiéis. Aqueles filhos fiéis. São 10. Pode comprar 10 bilhetes para eles. E não vão ficar com raiva. Aleluia. Amém. Vamos fazer graça. Vamos perguntar. E aí? Nessa palavra. Já escureceu, Os mestres estão lá. Deus abençoe os mestres. Deus abençoe. Aquela força. Passa a agonia. Que abre o céu. Abre o céu, trabalho.
Banangola, Gemidor TV, Kenderi Bosso, avancez! Gemidor TV, et yena kama kitok, et yena makambu yemalonga, ba komedi nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba mizike nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tuto sara awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makitoko makasi bande kunangai, baba de yonjinga. Udusere musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende bosso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Ils ont Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. Bonne nuit papa. Bonne nuit. Santé. Non, le micro ça non déjà ça va. Santé ça va. Santé bien par la grâce. Âme nayo, esprit, corps. Par la grâce. Vraiment, merci papa. C'est qui encore le nom Pasteur Ndina? Non, c'est Pasteur Binga. Ah, ok, Pasteur Binga. Voilà. Ok. Pasteur Binga, tu as bien bongo, tu as vu que tu es comme surprise, hein? Ça te surprend bien vraiment. Bon, bah quitter que tu es koya. Chez nous, il y a nabino awa, et ça bongo, Gemidor TV, il y a papa Deyo Nzinga. Et tant que mon frère n'a jamais mis le bapon à peuple de Dieu au bord de Bisso, surtout abonné à Gemidor TV. Il y a madame la rôle de Yes. Vraiment. On a bien une surprise. Vraiment. On a bien le consulateur. Ok. Atikala na nyonga mututé. Vraiment. Montonyo soit Lucas s'attache na ye. Makambo sika ekota na vie. Vraiment. Est-ce que quoi vous savez sur comment l'église s'il vous plaît? Église c'est la grandeur de Dieu. Ok. La grandeur de Dieu, ça veut dire quoi s'il vous plaît? Moné na Nzambe kaka. So banika ko imaginer quand même par ma vie na yo. Même na vie ya bana. Ok. Vous comprenez que non? Grandeur nae morabela mine ne salama na vie na yo. Wow. Au peut-être vous allez ka isoler na vie. Ça m'a consolé mon thème. En tout cas. On a comprendre que non
aux a parmi bateau bauta quelque part ba commis quelque part. Amen, je reçois. En tout cas, merci na Gemilov nyo surtout. Donc on a reçoit déjà bénédiction na nga na yebi ke bisika toza na bandaku, bisika toza na ba bureau, bisika toza partout dans le monde. De recevoir peu bénédiction au pasteur Binga après biso nyo surtout. Pasteur Binga. Avant que to kota na nyo surtout, lelo toye bongo to mona ki mama na milulu eleka ki awa. Avant que to kota na milulu na pasteur. Obanga kité. Ozaki na bobangi te robengisa mama Chabani na kati ya Ogel parce que vous êtes na Ogel enda to na prince te na kati vraiment et si ka bato belé babangaka donc même on bato belé bazala kati église on na na robima ndenge nini to na bimi awa ba maître banani bazali banda parce que obanga ki to robengisa muto andengo wala muto munene ndengo wala auti Congo ko bengisa ti na kati ya église na biso o to bengi grandeur de Dieu. En tout cas, hello Nino Salakio, combien que sa maman. Il y a vraiment non merci pour une question posée. Oui. Malgré la question, c'est profond. Vraiment. En réalité, c'est une profondeur. Vraiment. Par rapport à des gens qui déjà comme la grandeur de Dieu. Vraiment. C'est-à-dire, il y a une manifestation, il y a un ministère. Il y a un ministère. Il y a déjà changé déjà grandeur. Ça dit pas affronter PK toujours. On a dit pas affrontement. La mise sur la peut-être comme le grave, na plein de vignes de Jésus à la carte. Na bien kana débit, na montagne surtout attaché à Jésus, na montagne surtout à se confier na yé. Yé moko Jésus tika abatras. C'est-à-dire yé moko Jésus a la facilité aussi administrateur, aussi numéro 1 la police, aussi numéro 1 à Dinique. C'est-à-dire moi qui n'a retraité ba relation nyon surtout wana na ba maître ne to mona ba kayesh ne to benga na Angola relation na ngai ata bano zo mona koto nyon spi ba chèque ya ba bandi akoto mo na forme nyon so na bimio na fo akita parce que nous mettons à pesa ka mutu terre à ce pas directement pouvoir la supériorité du colonel pendant que la supériorité ali do esprit nyon surtout et se soumettre. Les raisons, il y a facilité à ma communion surtout. Donc, toi, tu comprends le moment qui est bien, parce que Ndibi, avant que Okoma, Ozalelo, tu étais déjà na baie, au topé commune, au quartier, qui déjà, mon quoi, la commune, yango, oui, qui a battu surtout, wana, respect, takayo, topé, honora, kayo, par rapport à respect, bazaranango, envers yo. Non, c'est pas ça. Na utaka na fandi pena na terre on a fandi na milieu te ok na koli pena milieu te wow mais na trouvé des grâces parce que nazara quelque part mais na trouvé des grâces amen ton na kuté na Yesu de c'est-à-dire na rolo baké memanga bisiko histoire donc histoire les ministères moko boeza na histoire amen les ministères na histoire comme tout le monde David il faut se retrouver na Zamba mais ba papa mikolo parce ensemble na Saoul quelque part mais au moins la jeune garçon elenga 17 ans fa bunda na ba ours na ba lion na Zamba amen mais ba vie parce que la place numéro na facilité na kimia mais ça ba histoire à ministère ça dire au moins na ministère au tebi douleur il y a grossesse amen naza jeune garçon mais naza te que na bimika dans les vides sans été naza muto na bi passe à zéro amen donc na même yango na bi passe et ça ministère ben na kata na pour des personnes et ça ministère ils ont la témoignage à monene so moni nzamba pesa milliers oignon surtout yo parce que ça la travers ya ba témoignage amen donc début nango okoma lokola sans forme et sans sens. Mais nzambe mo bandi ko pesa forme maleme na fondement abandi ko maitsa ba brique maleme donc il faut que batu ba koma convaincu ba koma na facilité ya croire na nzambe le moni facilité même administrateur la police tout cela nzambe mo ka simba mitema na bango akota bango na kati ya carré ya binga nde to koma na facilité na milieu oyo atozala na mboka nini. So aux yeux appel à passer binga. Yeba que nous avons la sécurité devant Dieu. Wow. Devant monde entier. Bairo. Bon, merci pasteur Binga. Donc mesdames et messieurs, Biska Bitozali, partout dans le monde, pasteur a expliqué monsieur déjà bien. On a la posté à Bachonayo et tout bon moni lelo arrivé à maman et là qui awa to pesa awa maman vraiment a bien sécurisé et le rebungité na ba musicien na ba ngonyo tout. En tout cas, au top. Papa, de quelle relation as-tu avec Maman Chabani?
Bon, ezalaki pena relation moko ezalaka déjà akala. OK. Na vision sentinelle. OK. Aza papa moko aimé pour moi. Amen. Nzambe pena akotanga na mutema na pa kotia na mutema na ngai. OK. Les raisons tant maman Chabani a parti déjà ya Europe. OK. Tant basali relation na bango ke fo aya na Luanda. Les raisons père pena na bengaki na téléphone na bina landi na ba publicité na moni mama Chabani azoya. OK. Na kosa ndenge na bina nga oyaka to na ke kutana ye na meki ko ebise na bise nga bino na pena na besoin mama Chabani abina nga bien en tout cas mon fils c'est très difficile dans moment oyo vraiment parce que bah ces journées ça déjà bien planifié a où mais la peine awate aka na 2 semaines mais ma programme union surtout est déjà établi oui mais pour na yo en tout cas na zelo ko sala te ayebisinga saba na robenga to na komi abenga bino binga na moni photo chango ezala lundi ngabi no lundi esimba te abi mardi ngabi non na ba niveau d'activité déjà na sala déjà esimba te tu es mon père il faut au sala effort ya ko résoudre afin que moi na réjouir amen na bisanga abi non na préféré le col à Robert Sin Africa dimanche na l'union soit vendredi ngabi à gloire à Dieu. Merci. Donc ça quoi accepter mais maman Chabina na mikomela ke wate moi ça na poto il déjà accepté yango à permettre à pesinga ina air tout cela na signé na coûté na bureau to sel makamno surtout to komaki déjà partir dans Europe puis déjà église ebe déjà que non maman Chabani azoya mais si konde to romo yoka malgré bango moko basali na nzambe na ba musicien c'est profond ba komaka tout le temps moi le repos faire à l'avant que aya ne te bengara toujours moi et parole la maison surtout mingi la caché est-ce que maman Chabani oza mosali na nzambe toko sa publicité c'est ça to le ba pena vérité par rapport ya bandeko oto basali na nzambe baza pe na kati ya Angola ba peut-être na posa maman Chabani ale kapé na ba etuluku na bango to ba na ba église na bango ba ekeleza na bango atika parole de Dieu bénédiction oya kaboli na bino awa na grandeur de Dieu et resala peu bien na ba église mususu pe ba na posa ba contacter maman Chabani ce qui ba yoki vérité ya papa ayebisi bango comment maman Chabani asoyola kina ye cache maman Chabani asengaki caché to asengaki comme production. Merci pour la question. Malgré tes questions mon boza un peu moins un peu fort mais le rôle nzamba za na bomo toujours non tout maman Chabani on a cadre la musicien tout dans la cadre musicien nzamba non même les musiciens jouent parce que on travaille nous ensemble parce que ça donne non à part voilà tout dans la cadre la musicien parce que c'est ça y est à on a domaine à musicien et après on a Rosala à parce que état ensemble mais domaine on a ngoto Rosala et tant que musicien alors bête dans la carte église c'est ça question nous bien mais ouais madame na koloba non vraiment on a trouvé grâce amen on a trouvé grâce ça déjà mi ça tout déjà ba marqué nga déjà na kati ya ministère wow na koloba papa de Ningonde ça papa moko en tout cas ataza na France partout atambola même en États-Unis to solara bien ça papa moko vraiment aza na crainte amen ça papa moko aza simple aza pena humble les raisons faut ka nzamba apemanga pena papa wana OK aza pas moi marqué ngai na yoka pena lisolo wana te mais tous années ensemble les cas très bien kitoko en tout cas azoyenga pena mwana encadré ki ngati ba démarche tout ti a voyager na yoka na lisolo wana te na monoko na ye na azoyamba ngati na hôtel na yoka na lisolo wana te pe ami balo aussi na kozwa ndeko na nga Ronique presque mutu nyonso te bi frère Ronique à partir à Congo na kin alors ça peut musala moko ya minene makasi partout par-ci par-là zo voyager tozo mona biso tout comment ça aimer yebe tokutana mbala moko na kati ya rencontre na yoka pe lisolo wana te na yoka lisolo wana en tout cas nazaki vraiment azaki na vraiment aimé pas na ye ye pas azaki aimé pas na ngai ndeka nzamba azatanga akutsa bato mibale aswanyaka da mitema na amen na yoka pena lisolo wana te pa na ye tosola très bien kitoko ti voyage na ye relation aussi etikala ya ba masolo très bien tosolaka calme comme en famille kat na crise pe ya misato aussi maman Chabani so na bi pena que vraiment que tosalaki mambo caché wana ndenga ndem na rosa mutalokuta nga na rosa mutalokuta maman Chabani en tout cas to comme na niveau wana te mais affection moko ya bo maman vers ngai na comprendre que maman en tout cas aza na crainte pe aza na bolingo
ya musala nzambe vraiment nazwi na makambo wana te parce que mama Chabani banda na Europe to solo la te akomi na Luanda aussi to solo la te mama Chabani to bandi ko sola na ye ndenge kaka koti na kati église to bandi ko sola na ye tina ndenga kei asalinga pe surprise alobino tikala na invitation d'honneur boya na mama dimanche na concert ya Sina Africain pe na zo bisandero nyonso so na biso na bolingo nzamba avec l'amour aza maman aza na grâce aza maman oyo nzamba en tout cas za ko utiliser puissamment na kosenga na yo na bolingo nzambe eza opportunité pour na yo ngai na yo toko ko rater yango te vraiment en tout cas tous ensemble na Sina Africain nebi ke eza na moto moko atato l'ensemble mais non préféré moto on azala yo et on a raison na zo webiso ko zanga concert wana te quelque soit dimension empêchement ko zanga concert wana te zala déterminé pour na concert wana le boko ensemble et aussi ba bon moyen en tout cas, merci. Donc, papa, elle a expliqué bien que Maman Chabani, pour le job, parce que ma question, moi, elle a qui biso moi mingi. Et elle a biso moi mingi, surtout, Maman Chabani, parce que avant, aya, auto robeta na kasenda, azaki na kasenda et tout, donc, parcours, na tout. En tout cas, monde entier est bien, carte pila, tout nanano, surtout, pasteur, on a biso na Katsangola, et précisément, notre pasteur, Trésor Panda, à tout n'a bisopé à Nouvelle Alliance, à tout n'a bisopé par rapport à Maman Chabani, notre pasteur encore, Jérémy, à louange, bah, tout n'a bisopé par rapport à arriver à Maman Chabani pour habiter en église et Senginini. Alors, ce que moi je peux dire pour nos pasteurs, autre que papa, c'est que Angwana. Donc, ezaka que, ozala na pont o erole kisayo, okuta na Maman Chabani. Donc, papa, en fait, vous avez contact sur Anna, na papa, papa père opé sa biso de transmettre en gros pour bona batunyo soto bala posa okutana mama Chabani mais boye ba que auti mboka musika auti Congo RDC donc mutu va travailler na pigeon même nzamba travailler en intérêt on va te papa non c'est ça donc na invitation na zo kota pona ba on nzambe na invitation même attendre nzambe papa mbola biso à travers toujours na intérêt ça va ça va diminuer régulièrement on a bénéfice na yo donc ça va action de grâce na yo régulièrement on a bénéfice na yo donc pour na ba on nzambe nyo surtout o ya na posa ya contacter Maman Chabani en tout cas numéro la biso dans la wana fiché boyebi ki numéro déjà fiché wana ya Jemidor TV bon contacter to contacter bino to solana bino comment boye ko contacter Maman Chabani na minute o adana na biso na kati Angola vraiment to presque na suka ya émission to pe ya masolo na biso na papa ni nyolo ba pona ba nzambe surtout ba o no ba yandi Yesu comme okonzi pe mobikisi ya ba vie na bango. Il y a madame la colombe pour le peuple de Dieu. C'est vrai que tu te trouves grâce. Il y a Jésus. On est en presque majorité, mais juste en faisant la motivation, à madame Jésus. En faisant ils sont allés passer. Il y a un peu de Yesu. À moi le col à l'église Saratan. Moi le col à l'église Saratan. Pendant que Zara musique en actrice. Donc madame la colombe bisayo. On a peut-être vu aux vivre sans Jésus. On trouve en normal. Nous avons fait ça retard. Ya malam na kwe biso yamba Jésus na vie na yo pour se retrouver pe nazo kwa ko zala moko oyo na nzela na yo famille ko bima nazo kwa ko za moko oyo na nzela na yo histoire famille ko changer amen muto batu nyonso tu bakuta na ye ba sepela amen raison Lazare trouvera grâce ya ko la relation moko malam na Christ les jours là parce que batu tu batela na musika mais 4e jour pendant que c'est la relation ya malam Jésus landaka tinango akunda ako sauver bomo na yo ako sauver libota na yo na zela na yo nzamba lola pambola yo. Merci papa et bambote na batunyo so balingaka papa parce que to comme la fin à mission na biso bambote na batunyo surtout o balingaka papa et invitation na batunyo surtout na c'est pas ma casse parce que nana nzemo bana bayembela nga pa binga motema malamu wow na bana nyonso ya binga na bandeko nyonso surtout baza naza aimer pa na bango nzamba lola kanisa malamu pona bino grandeur de Dieu grandeur de Dieu la grandeur de Dieu on les a ministères grandeur de Dieu nous on a bilembo bino moko basi na trace sans forcément et ça semence vraiment merci aussi à papa Binga na acceptation na yo ningo accepter peut-être ko biso na mokona lelo et merci na ba Jemidor surtout merci à notre boss et notre papa Deonzinga d'autres samsala kandenge sengeli merci na ba on nzambe nyo surtout biska pitozali rendez-vous daka moko dimanche
dimanche le 14 dimanche le 14 biso tout na signe africa billet il y a billet normal et à 3000 kwanza billet non je sais pas si billet est normal au toko la na peuple de Dieu totie la bino wana vraiment na logo na biso billet normal est à 3000 kwanza pour na bana Angola. Moi Angola nyo surtout ada na poste ya côté père Mama Chabani oda na poste ya koyemba na Mama Chabani elongo en tout cas n'hésitez pas toza na signe africa za wapi bana baba te bela retourna o ba ebite signe africa e benga ngo na kati ya ojaenda na ojene muto uti kuka oyo bokitaka na signe africa dans so kiti au kotika avenue wana moi liboso on peut faire comme signe africa na kati wana en tout cas ozala la bienvenue avec Dieu oroyoka nini o nzambe abongi selio parce que ba message ya kitoko elali surtout pour na ba nzambe yo o yambi na nzambe te nano yambi kolo kwa mokonzi mo bikisi na yote en tout cas yaka to savourer ensemble yaka to yamba Yesu elongo yaka to yamba nzambe elongo to sepela elongo parce que ozala jamais de merci encore na bande konyo surtout au balingara biso ba abonné na biso nyoto tout vous serez jamais déçus avec Jemidor TV et na molobeli na bino la rose carte pilar le bidon de la presse tous on a toujours photopé sarabino masolo ya kitoko les œuvres quand je vous dis que les œuvres est toujours na bato bazara na ba œuvre ndeti lelo so bomoni to kiti na kati ya ojoenda to kiti parce que œuvre moko ezalaki œuvre moko ezawana to pezo salama to kiti to kutalingi na mosali na nzambe o abenga na kombo ya binga to sola la ye parce que tout le monde qui a organisé œuvre na ye et c'est na benda ki biso la prière à ça qui na butu alala ki pena tolo na se abaki za me localiser batu moko boyata bazaki wapi baya donc biso to zaki parmi pa bato ya bela ke panza bitoya donc to zaki vraiment localiser non senga na bino pe ba non ça me bo vraiment localiser mokolo ya dimanche to sepela ensemble na bino bo za la jamais déçu merci na baboni na biso nyoko tout babi masolo ensemble baboka batu mingi te na sepeli ka ko pesa mbote na basali na nzambe nyoko tout ya Angola na longoli mutu te basali na nzambe nyoko ya Angola na pesi bino ba mbote mutu nyoko on a posé à contacter chaîne Nabiso. On a la activité moroboy. On a la posé à contacter chaîne Nabiso. N'hésitez pas numéro à afficher. Tozawana pona bino ko sala ba œuvre ya kitoko ko sepeli ça monde entier. En tout cas numéro zawana pour contacter biso et pourquoi pas à mon père spirituel trésor pan la nouvelle alliance mobimba ya bino yango pasteur Roger Mosengo ya bino yango et pourquoi pas Pilelo na kati ya nouvelle alliance et pourquoi pas na nouvelle alliance vous êtes tellement belé na otanga ba komote pour boleke belé na pesi susu papa papi lutonadio papa papi lutonadio maître la kati ya ojaenda bambote na bino nyonso tout bana église grandeur de Dieu bino nyonso tout on recevoir vraiment de la part de la rose et carte pilar le bulldozer de la presse et pourquoi pas mon réalisateur babi yala toujours nanga solara bien moi balmora solara na bien simple comme bonjour simple comme bonjour bolibo e bakombo bato bo lukaran ai babi sentir abinga il sentira bien à 4 tours bana ojaenda tout 4 tours en tout maître Gelor mobile jota bino nyoso tout yango bodate babi bana ojaenda ba maître tout ya ojaenda merci à la prochaine Kwanza technocal ya bino yango bo recevoir vraiment merci Kashimba bino nyoso tout yango maître américain ya bino yango yo bozo madokotolo ya bino yango yo 4 tolo bozavre toza makambo bonzambe merci Didier Vandame ya bino yango yo merci na bino nyoto tout sentir abinda babi bango nde bazara na biso poto bimati na presque na sa bango to bimate en tout cas merci kadima toujours ya yango yo donc merci na ba nyoto tout balinga carte puis là bota na biso wana elongo na lingi bino ya trop fais à disto mami de moi c'est j'abien vinn dans kata mboka na yebi koye déjà to rosala on randenge zalara merci à la prochaine numéro bisous kuna bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'y dors. Oh.
Ntinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence.